Home Films Manipur के बैनर मखादा कुंसुबो और शरद चंद्र थंगनोंगजम पुथोकपा खोइबम होमेश्वरी डायरेक्शन पीगदबा आइगी ओइदबा इरल हाना मिंगथोनबा मणिपुरी फीचर फिल्म अमा फिल्म की याइफा thouni थौरम ngasi pangthokhre haying khungbal da leba laing thok sana mai sangen da pangthokkiba thorom aduda dana manjori university ki BC professor W Chan Babu na chief guest TMU ki hanagi BC professor N Rasmon Singh na president laing thok sana mai temple board ki member secretary Sibatata Luwang amadi sangenata academy awardee Saugrak Pam Hemantana guest of honor sing on sarukya ke film asigi script screenplay amadi dialogue Ranjit Ningthokjani film asida Gokul Angel Simre Jai Vidya Ningthokja Idho Purneshwari Amadi Homeshwari na Chingbana Mamiroi Singh Oina Tongan Tongan Basaktam Langadori Film Asigi Cinematography Irom Ibomcha Editor Bali Ningthokjam Amadi Music na Naw Sawol Mangni Thoromga Marilena Chief Guest Oina Sarukya Kiba Professor W Chan Babu na Hai Kibada Manipur da Housing Cinema Hall Sing Sitharakpagum Taubasida Nungnangba Pangthokhre Manipur da Housing Puthokliba Film Sing Asigi Manung Educational Film Sing Su Puthoktunas Hawalakliba Mahiroi Sing da Wakal Loksing P Bagitangai Fadaba Lakli Film da Tariba Society ki Mami Sing Asi Tung Koina Lehogadabana Fazaba Mawongda Thamhongba Ngamnaba Khotnamina Si Haike Music Manipur Society da Puthoi film ji yamna me adubu Manipur da hogi theater and cinema hall sing si gi base masi yamna live thiba amakhakni haina ai khalli matamama dai koina की सात्र वरिगे मतमदा देखि कॉलेज तमिङेदा मणिपुर की थिएटर मयाम सि यामना एक्टिवली फंक्शन तौरमी अदुना कोगी मूवी थिएटर सिंगदा सलगा मूवी येंबा दे अनोबा की एजुकेशन का मरी लेनबा अदगी सोसाइटी के मरी लेनबा फिल्म मयाम अमख अखोइना येंगिबा उइबा मयाम तो होजि पाबो तुम निंगसिंगा लई अदो मणिपुर दो होजि अखोइना फिल्म दी यामना पुथोइबा फिल्म मयाम सि कानाबम हातनी खरामना कल्चर से रिफ्लेक्ट तवी खरामना एंटरटेनमेंट अतोपा पर्सपेक्टिव तो सली अदुगा सोसाइटी की इमेज दी लोइनमक रिफ्लेक्ट तवी होजे अखोइना मु होजिसि कुकना नैनबा मतमदा मणिपुरी सोसाइटी दसकिसु एजुकेशन का मरी लेनबा फिल्म मयाम मख अखोइ पुथोकपसि अमु दरकार दैरब्रा हाइना खाले